Ni seungama mwendo wa saa 3:30 masaa mavika maseungu nengelelie Vilingi wa Mauvoo mesani yitu ya Vilingi wa Mauvoo na nienda ukukethia na ndiutho chatkwatianie imwe kumayu nginya muthia balangwithia nditinia nzumandi ule kundethesya kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga na twambe kusisya amwe ma Mauvoo ala tumanengete uito nthini wa Vilingi wa Mauvoo. Ala tukumbanisye ni vamwe na mundume umwe kubaluka na atiwa ni thayu kisioni changu lokoni taunini ya Masaku. Ayumbe ma county ya Kitui kunenanisya maundu ma utabi wa kithangathi county-ini isu. Zama ya magavana kueta kana umbano wa serikali cia mutioko wio kwa kaunti-ini ya Makueni. Nasio sindu ila utumiane wisi wailu wasio no manyithwa nthini wa kilungu sio ni mbailu. Vilingi wa Mauvoo. Twende na kunena ni akwisila nambani yitu ya utumane mukuwe ili 395 twatie Facebook ni Mutongoi TV na ende YouTube nu twatie nthini wa Mutongoi TV official. Tuyambililiane kana mundume umwe wa muika wa katikati na ula ni muthosia munene wa mukuka kisioni cha nguloko ni musini wa Masaku ni watiwa ni thayu vau kwa vau itina wa kungathuka na kwambia kutabika thakame na ingi kumilila manyu kwianana na enenthi arama kusia kiko kiu mundume usu ambisya ulua na kutabika thakame bala wabaluka utewanzia na atiwa ni thayu. Daniel Mwongela ni wakusia kiko kiu na atumbanisya ngewaino. Mundume umwe wa muika katikati na ula ni muthosia munene wa mila na mikuka kisioni cha nguloko ni musini munene wa Masaku ni watiwa ni thayu vau kwa vau itina wa kungathuka na kwambisya kutavika thakame. Wanana na enenthi alama kusia kiko ki mundume ambisya ulua na kutavika thakame vala wabaluka ute wanzia na atiwa ni thayu itina wa utembea mita mbuthu. Nino kaba pandu patea wakigu no kane thia thakame imbingi muno yatabikwa mundu ila nakulia newa ni mundu watabika thakame pau na balukite ba katikati wokwala na kithi kya mbemba ko wila noka ninoka nethia athela ndibika ponde ithau ko neona twacia enenthia ni maweta kigoki taundu wa utulango na wasi munene kwa enenthi makisyoki cha nguloko ni natui makaliobangi va musini wa Masaku ala maweta kana nundu wa usinyo kuosia kiku cha muthembo kila kuvikio na yuma inamba uvikia kumana kitumi chacho ni chau. Ni twetera balisi na yaku ya mundu ko utete na manya ni kichao kya tuma ekate kimukwata na iwoswa ni twacia ni wakivu kisioni ki muli mutiso ni wakulia enenthi kweka kumbanilira vandu valasi kutaithisia kiteka elesekana wa corona no wende na kwikinia na kuthengea kundu taku ni kutona unaicha mawangi onaeka corona ngumavinda maingi enenthi amaithia wa Messi umo wa kikukiu kisioni kwa mwasali siasa itanoni netha na kunewa report ya kwanza kana pe mwana biashara umwe utesa mila mjini pag local ula wetha abaluka na atabika thakame na itina bau etha etwa itina apuni na kunia indi polisi simu ni kana moke mose mwi wake na kuma bau indi ni mose mwi wake na mandu a hospitali kila chakwa ndona kuweta ni kana ni mwisi kwina mawau kana wau wa corona ni mwingi ningumukulia kwa ndaia oila kwetha kwina maundu tasuma kiku andu methe mewi kwa kwitha mate crowd bandu bamwe ndi kwithwa waundu isikieni ndi na tuyisi mundu usu waula wetha wa mina kumukwika ali na wa mina kumukwata kwa utibongwasia twithe ti andu ewi na tuthia ati anzia ila cia ilite cia COVID.
Uitina mwi wa mundu ume usu ni wavetangwa ni maafisa ma UCCI na kutoa nyumbani ya usuvia ku vaha Masako. Kikoki cha kitikava na kutia enendengi no senyo ni maelesekana usenyo la muona munene ni kwitha maafisa ma polisi ni makwebinda yasa onetina wa ukone wa simu. Daniel Mwongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masako. Naindi mwi wa mundu su uthiumwe na mugo twende kana mbunge ya county ya Kitui umuthi ni ya bitukithia mutalatala wa kuendea kungamwa kwa utabi wa kithangathi thini wa mbusi kibuthukanio mubaka miao ingi miao ikiwe u ni kwianana na mwene kibila wa kamiti ya maundu ma utandithia Stephen Musili Kibunzi na ulaunga kana ilengi ni MCA wa Chuso Onesmus Chalo ni mwandiki witu wa Mauvoo. Musili ainena Mutongoi TV ni wawetakana itina wa kamiti kutambuka kauntini cia Kajiado na Makueni ila ciithitwe sina mawalonyo mailu motavi na uthosi wa kithangathi na kutuma kaunti isu ciithio na ukolanya wiyulu wa koti kindu kila kimasukumiia kwenda serikali ya kaunti ya Kitui kwikia mawali ukumeo no kana kukilia utandithia wa kithangathi kauntini ii. Komiti kune kana indi around counties cia Kajiado, Makueni na Kilifi na jethe aguku counties isu ni zete za kithangathi kyo nondu mena framework na meo ilenga idea undu kithangathi kithwazwa na wazizye ku kwitha kithangathi nikikwete county mbeza mbingi na mbeza ila matumia kwika development kwa uta Kitui ni twabitithia report yesu ila yanenga ni mwanya ya basogwe meo na framework undu kithangathi kitu kitonya kwithwa kiuthozwa ba county ni na nza wakyo na suggestion na rates ila chaileta kwitha ciutumika kwa u ne kuzoka ikalenzi izo vyemeo ne kana ile kithangathi kitu no kiume mbeza ulondo wa ile na mbuzi zitu na kiu kitu kiusovewa na kwitha kiatewa mbeza izu tonyo utumika kuzovya malelo kwenzi andu maitu kiwu na even kuthwa ndawa katika masibitali maitu nondo katika ila mbeza twizovya hapa hata kaunti ya Kitui nizithitwe zie nini muno kono mpaka twazizila natural resources twenacio nacio ithia no twitumiane kana siume kila kitonya kuma siatethia andu maitu tutakwa affect environment na tutakwa affect maisha ma andu maitu. Ndeto ciake ni cia kwatambwo ni memba wa kamiti ya Anastasia Mwathi Mutunga ula wetakana mawali ukumeo mautavi wa kithangathi mamina na kwikiwa kwianana meo amwika ingi na ala methitwe matewe yani kauntini ya Kitui ni mautetheka muno na uthosi wa kithangathi o nduma na kwa muchokwati wa serikali ya kaunti ya Kitui. No munzi ni twavitukithia lift ya kuban kithangathi na ni kwatia ripoti itu ni tunenganite mitalatala ya undula twaile kwika na kula kungi tuthio minia kila kivo wana youth maitu ko ya maili haido haido no ni we omwe twalito manenge kugeza kwithia ni maso vya cooperatives ni maso vya youth groups na kethia ni mamota kithangathi undula Makueni methitwe makwika ko ni kindu chailite kwatiwa na mituki na ni kana ice kwithia na revenue itu na yo ni yambata nundu twithitwe na thina wa mbesa na still tasata basari twithitwe ciana citu ciukwata mbesa nini muno kuici ni nze mwe ya tutona kwata mbesa tukongelanga basari citu twanenge ciana cikathi school. Thank you. Waziri Bakari ni memba molote wa chama cha Wiper aina no wetakana kaunti ile siminita kwikia mitalatala miani yotavi no thosi wa kithangathi ciukilite muno ki maendeleo na wetakana kiche kwa kaunti ya Kitui kikasobya misingi mio ya weana wa kaunti ki maendeleo. Mimi ni mwanakamati wa hii kamati ya biashara. Ningependa kupongeza bunge kwa kupitisha huu mswada ya kwamba tuhalalishe uuzaji wa changarawe katika kaunti yetu ya Kitui kwa sababu ni changamoto. Changarawe imekuwa kichukuliwa na kaunti zingine, zinafaidi maendeleo katika kaunti zao na sisi kaunti zetu ni kilio. Watu wetu wanalia, wanataka usaidizi na usaidizi hatupati. Tunajaribu kulinda changarawe lakini unakuta ile changarawe tuko nayo inasaidia, inaenda inachukuliwa na maji inaenda kwa kaunti zingine. Kwa hivyo kama bunge hivi leo tumekuwa na fursa, tumechangia, tumejadiliana kama viongozi na tumepitisha kuangalia ni jinsi gani hii mali, hii rasilimali tunaweza ichukua isaidie kaunti yetu ya Kitui. Kwa hiyo kithangathi kiutethia nthima Kitui nundu kiokie kiwa ban na kiwa ban kwa umela kateo zingi andu mogwa kithangathi makathoza mbesa mbingi muno maiva revenue kwa county kiutethia andu ma Kitui kwanza yote kiwa na andu manini manezito tetheka muno nundu wa kithangathi
na kateo zizio cho tukwenda kumya kila mundu akitui withe ni wa benefit ni kithangathiki oingi livoti la ithakitwe mbungeni akaunti ya Kitui kukonya wonzu wa witi masipitali ni ma akaunti ya Kitui wibola wa Kitui level 4 na mwingi level 4 ni ethiwa ite na withianu na yabetangwa kuma miakoni ya mbunge akaunti ya Kitui ila musini wa Kitui giripoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Onesmus Chalo. Nzama ya magavana ni aweta kana umbano ula ubaniwe wa silikali sia metiuko mwaini uku ya kauntini ya Makueni nukuendea na bala andu ngili itatu nimo makethiwa maibika umbanoni usu. Nzama isu ni aweta kana ungeleku wa siko sia wa corona no malasimithia kuolanga utalo wa andu alama ilite ubika kuma alama na baniwe ngili thandatu. Benjamin Mwaka ni mwandiki wa Mauvoo. Mbumano cionthe cia awanda kwa mithina ingi 60 ula wa kila mwaka wa magavana ulovano kutoka kwa Makueni matuku 23 kufikia 26 ma mwei huu weko. In line with the directive to avoid crowded places where transmission has been shown to be more likely, we once again emphasize that all public gatherings and in-person meetings of whatever nature are suspended countrywide. Magavana meweta kana mo ni mekire mitalatala miani uu na miailu ya kukutana kuneka kwa tulinutu wa corona kavindani ka umbano uu. We have decided we may have to scale down the numbers from 5,000 to 3,000. Number 2, we have also decided that we work very, very closely to monitor the situation of new infections, COVID-19 infections, so that we do whatever is possible to really bring it down, so that we really hold this 7th devolution conference, which is the last, and it's important. We are also taking an extra measure. That is, we have a system now, we are able to tell those of our delegates who have been vaccinated, who have received 2 doses of the vaccination, and those who have not received. So we are very, very careful indeed. We are taking all the precautions. Ingi kuana na nanzama magavana sio jini kana silikali nene kuvikia uyuno yende kuvini ya kaunti 17 ila siya vitukidhisi budget sio indi kuvikia oyu ya isa kwa iwilo via siya kwa ambisia kuthukumithia budget yesu. 17 counties have already concluded their 2021-2022 budget, and they should be provided with funds. The 30 which have not complied, I wish to ask my colleagues to AKPD so that the 30 remaining also conclude the budget and approve the budget so that we can now avail funds for July. Ona uyovo kuongeleka kwa wau ma COVID-19 na muno ala mena witu mwana itandani sia ICU ndino masivitali kauta ndionde nikindu kila kiende kumatelemyo magavana muno na yu menda ene ndi mose kwa wito na kuatia mioloto yonde ila silikali na tangasie noka na kukitana na kunaika kwa wau isioni sia ndwani. Cumulatively, there are 512 ICU beds in that one counties. Currently, 192 ICU beds are occupied, bringing the total number of available beds to 320. This therefore indicates that there is an increase of patients who require critical health care, and demand for oxygen is then therefore very, very high. To this end, the county governments are scaling up processes to avail oxygen, medical oxygen, especially at the level 5 and 4 hospitals. Ingi magavana meenda silikali yeke maana ni mivango mianeu ya kumanenga enendi ainge viunzanzo ya corona maiweta hii no yonziele tona kwa vozianzika yosia kuvosia kuongeleka kwa hivyo vya corona va Kenya. We are glad to note that there has been a higher uptake of the second vaccine dose by the targeted population. We urge the national government to fast track procurement and delivery of COVID-19 vaccines, to scale up efforts so as to achieve the targeted vaccination coverage of 10 million. Ndilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma va kauntini lovi yanitoa Benjamin
mwaka. Asante. Ekali makisio cha matakutha na mawithi ululuko mayo mena undu wa utania itina kukwata utongoi wa nzama ya sibitali wa level 3 kalandini uwoka itina wa mukusanyo mubyu wa utongoi u na yu mawisama county ya Masaku ebo sub county administrator wa Matungulo Peter Maingi munini wa Kibo kisioni kiu Francis Mutisia kati wa angeni mama tongwesya unyubani wa mugo na kuyanisya wendi wa mwenendi Joseph Ngibi niwe wasakuwata mwene kibila wanzama isu boni Mutisia nukutuelesya. Itina wangusanisi na musukumano muvyu kukonanya utongo iwa sivitali wa level 3 kalandini yumwenende nondotane itina wasakwani ula watoiwe kwiyo mundi na tongo ila masakwani meyava kutongwesya mwenendi kwanza ila siyailite na mawendekethyo ma mwenendi namo nimekwitha mayiwika nthini wa utongo iyo. Twina Mauvoo yunundu twakwata nzama kwenzama nimekulia kwa ndai nene mathukume na nzila yailite sivitalioni witu na imunene mbe waitu kwa utu thukume ene nthi na tuivetanga siasa sivitali ivinda siasa yavika 2022 ikavika ala makenda siasa malike siasani kwa utu vetanga siasa kukwitu atoyaka sivitali witu nikenda kisio kitu kitona kuendea na mbe na tuimathukuma na nzia ya uo na tuimamanithia kana nitwizikana eni mali ya king'ole nituzovya mali yo na nzia ya ilite. Maafisa ma serikali ya kaunti ya Masaku namo nimevikite vaku ikithekana usakwani uni wantoyo kwanza ile siailite na ngusaniso ile sikati wa mwenendi na tongo inasioni sia vyaiwa. Umundi twina usakwani wa Kalandini Facility Management Committee na usakwani ni andu imoka kwa wingi enendi imoka kwa wingi na nitwaethwa na usakwani wa Mauvoo na wawazi na musio inaitwa sakwa committee ya utethesia kurani hospitali ya Kalandini na kila mwananchi ni wayaniwa. Munini wa Kivu wa Kisioki Francis Mutisia aliyekithia Mauvoo nthini wa usakwani uni wa makulia nende kwithwa na Mauvoo na indi kwatiania na nza ila sivo sia kwisuvena na mwinyu wekwe ya corona kwithwa wikathiite muno isioni imwe sia matungulu. Maundu nimekika undu baile we had all the government officers na andu ma yothi tena administrators ma county. I was also there na sakwani nwekika kwa Mauvoo na basakuwa na mwananchi asakuwa mutongo yola utona kuendesya kisio na nzela ya ilete kila kingi tio na health officers na kisio kitu ningi no kiowetaniwe na issue ya coronavirus ila ikwitwa delta variant, so they are on the ground na maende kuika contract tracing na kuadvise andu on how to avoid the issue. Amwe maenende alame vikite vama itunga muvea woni makule serikali kuikithia kana alame utumia mali ya mwenendi ni mosi wa matambia makimiao na hingi kuikithia mautethio alame kuma serikali ni kufikia mwenendi ni mavika kwanza ila siailite na kutumika nesa. Ninaona ubandiliku museo muno kumana na MOH nututumiie maofficers make moka utungamia nundu wa nyubani ona kutuika nitwetha twina inene mbingi nundu wa kila tuona kitwa iwe kana mundu tola tuenda tuona taotendeka na mwisho wa maneno mmesaitikilana na ito na twatunga muvea muno kuma kwa kumisya na kwika ivye anainchi mabatala mailwe nundu ingi atongo imaitu ni kuma baya kwa serikali na hivi kaba inani woba katikati nola mwananchi twe bandi tuyaiwa kwa ndusu ndikulia serikali dhitu ichunguze mundu wonde ula unengetwe mpesa sia covid na nakale itwa abala sia ile mundu usu nundu ni muwani ona kotinde atwawa asilwe kota wa kinunga oingene ndeni malesea kweni wako kwa usakwani ula watoiwa muthanyani wa umundi na kiocho kusungiwa ni utanuo. Natwenda utungia wabisi wa MOH wa Matungulu na timu ilaza wa kanundu umundi niletikila kwiwa kiyo cha mwenendi na nitu yani wata ekalima Kalandini. Kila tuenda umaiya nundu ni mambi ya uya na komiti nzao nika na facility ila siya around sengani kimiti ninengetwe vaccines siya COVID na kuukwito inamba kuvika na ti kwithiwa nitwolile lakini nundu iti isitu mubangoni
tiya obisi usu nikana kwa mitugila itonekana tietwe vaccines isuba kwito Kalandini. Ripoti ya Mutongoi TV kuma sivitalini wa Kalandini kaunti nini ya Matungulu nyeneta wa Boni Motesia. Umwe wa mubango munene wa serikali ya Kenya ni kuikithia kana mwenendi etumia sindu mbailu cia kwikala na cia kiwango cha yulu na muno itena uthu mwini wake serikali yosete itambia yao kubikia ndoto ino. Kenya Bureau of Standards kana KEBS ni mubea wa serikali ula uya wago ni kukunikila kwa withianu sindu cionthe va Kenya mbe wa kutumika kana sina muisio kwa Kenya. Yo KEBS itumia utuika weba na mutadatala weba kuikithia uikiku wa sindu ila Kenya meutumia na nizia siba KEBS itumia kuikithia sindu cionthe ila si utumika ni mwenendi ni mbailu na nikenda kumanya musungio mama kulio onthe libota witu Benjamin Mwakano tumbanisi liboti mwanya na ila uminengete sitwa sio ni mbailu na kini kilungu chakeli change waino. Nayu ona kutuika ithimo cia sindu ii na ila mbingi si masokoni siithela na iseso yambe ya kuikunekela. We tamwene nthindo ele utilo etina ona vanini wina ifuso ya kumana kana nesa kindu kila utumia ni kiseo kana ni kithuku na undu uwo utonekana ata. Wendo siasia mindwesu yina na mweno yita wa ESMA. We the ndebo no elo mana kindu kana kya ISO Kenya Bureau of Standards. Kiwini kindu chambe tawe mwene ndo wale da wikidara wale da usiyeti. Na pia wange mesi ukuna ukarabati makasobya kendo kake etwa ESMA. Makasisi. Kwa ubuyo ku mutani kwa ndo ala mekuelewa. Pe undu utona kutumia. Pe namba ila KEBS ida inenganite utona kutuma code yeno yandikitwe ba kutuma namba nisu ni kutungia messenger ukonde kana jukana nikiseo kana tikiseo utuma ila message ni yeleti umetuma kwa 20023 edha kindu june kiseo na nikiseo bitu nesa kwa utaratibu la wailite ni yalita ukwete message yona nitie so do usao bitu ni company yitawa Nairobi Bottlers ni wanengiwe ESMAC ya kuona ni kana ni museo na ESMAC isu ina ika expire matuko meano na kuwe thia ya kwani ya expire wala ngana kindu chu utumia kana company isu ndisiye twe na ndio sobe kila kikitara kila child KEBS e officers yala metha me in the field majeka sindu isu na team department yeta wa market surveillance ala we awo ni wa kutembea masupermarket masokoni chaune matukane mosaniti sindu hii randomly marito ku tukita udima nikenda to confirm eva company yene yanengiwe mwana wa kusobya kindu kene KEBS ni twetha yambie usobya kindu kene na ingikuma andu ma KEBS memo ofisini kwa memo company ni kwa makawalanga other ni chemicals marito kwikia binge makawalanga nundu menda save on cost of production. Wea wa kuikithana sindu cionthe ila ciumite makambuni na cia masokoni ciutewa no kana kutumwa ni ene nzio weo ile sokauta uswe mikola mingi kwisila makambuni ala maseo cia sindu kwanza cia kembithe na kulea kwatia ithimo ila cia ilite. Challenge jambe kitho kiutia sicha manufacturers mikola mebithi toku ukethia ni masukume ndo batu wanekana kenda sindu icio bulu cia ilite lakini wethi ameona chao meona maundu mome ukuna nikenda withie ni maso bisindu ite mwana nyola wailire na muno wati withia ndwasu kila bitu ameko metha malukete at ila tita profit margins menda profit yosi ni si chao ku aire kwikia chemical yanona product nena ajikia less nundu nda withie margins yake ni siekara isita siyo lakini generally you ndimenenga percentage nitona kwa sidi we are above 80% in terms of to make sure kana sokoni TCIT ndo batoneka lakini ka 20% ka kaili kano ndo kwenda kwitu kali kano ndo wa mikola isuje ku sokoni marketing ite kwenda kuatia miao ndo yikitara ndo yili muvea wa kuthimi wango cia lato wa sindu masokoni uyo veteka vyukuli ukwatianite na mivengi ta polisi na ngwatani ya sobi masindu KMA kwikithia mwenendi niwavikiwa ni sindu ila ithianitwe na kwitikilwa ni KEBS kutumika kutewa kana kunai kwa masokoni. Ethani wisive body ya serikali yeta wa anti-counterfeit agency
isune mwe ithukuma na KEBS makwatiania muno na police nikenda withi andu ame kusoya sindu i counterfeit nima manyikana nima kwatwa na hindi muya ola wailite uyiatiwa nikenda withi andu ane mamanyikana meikuuniki na etha ni machajwa maichajo lakini ithie ta KEBS tilikila bauba andu maito mathi masithia sokoni mayosa mayete tuithima tiisisia tima na ugoki kana kindu kini kila original kana ni counterfeit. KEBS iweta ina ngava kauta ekononi cionthe cia Kenya na ila imitethecia kuthukuma wia wake undu vailite kana gwikithia we tawi mwene nthi ndunavikiwa ni mali kana sindu itembekethio cio wake. Mwako ila nawe mundu i complain kuma tu kutambia January gukobika yu no imwe ila no ni mundu wa complain yake mchaka na okaba na ta mwendo ati andu maku tambo ikwa kataisia mu sabili wake wa isindu na taku andu make toka na moko labu tathima kindu juju ngina results yuma yethe kwa results yake ni zina chao sina thina ta mwande vizio ndo no yekara ndo machine ila ziva tutumia hivi kuthima ba ni la in the international world utona kutembea lab mbingi va Kenya ukethe itebo machine tutumia ba ila sina in the international market ukethia kindu ki ndo bezi tuthima ienda mungo kwa asungu na uithi kindu juke ithi gugu ni lazima ndo wezi mayu kwa matono yothima na machine siozi kuzie yolo ni chaeletha kirona kwa ni machine la si chao lakini ila tuona kwa ni management ya Kenya vile ni wa machines ila si yolo pio ukethia wa atembea ba Kenya ndo bantu bangusithira kuuni chetu tha tishua kila tekweka ni kindu kila kikuma ichaeletha kindu kila chaerete mundu ndakatwika te kuna pata potea na nithite siyewe na Kenya wethi abune balika mathina maingi. KEBS kipalua kinene ni gwikithia we tawi mwene nthi sindu cionthe ila utumia musiini kana kuuma sokoni ni sindu nthiane nesa vyu gwikithia kana watumia ti kindu kikuthwa thayuni waku na nengi kipalua kinene we tawi mwene nthi no wale gwikithia kana tunatumia sindu ii seuvitu kuma makambunini sivikie na kuthwa mwini waku no wale kuisisia na gwikithia kana ni sindu nzio pio kwa mwi wako na nengi ona movisa alama thukuma nthi no lab ino cia kuthima sindu isu ni maikithi chekana we musoveku kana nengi tigo niwo haya kuma ba maofisini manene vyo ma KEBS musini wa Ilovi delivotia Vilingi wa Mauvoo nyenito Benjamin Mwaka. Ngewaisu ya Benjamin Mwaka yetunenga ibuso ya mbele tose uthiumo wandatika nini ndukathiva sa tusiokethete na Mauvoo angi maingi. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu mahasla na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I will be the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusindeke Ruto. Tibanga ni kana tubingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa nthi ya Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwiyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president, lakini leo kuona kinu kia ungama wone kwekala Kenya itise ona mama ukamwona waitina mukambano asinde
Me have faith in the Kamba people. No to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Siende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukweta ke kwe siana situ na ila ke inya kemena keweu keima na kionobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwese ya kana kaito kea na kesi neta mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambie mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tubindwe ndeto tuma SMS wandikide skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Browse bila was na Safaricom. Ni na udho chaingi musiaisia tuendanie imwe maobisa mabo lisikisioni cha Kiambu ni maende ukunikili kumanya kila kinatumie mundume umwe owa muka wake na itina eyuwa kuatiania na maobisasu mundume usu kwa isitwa Jonathan Makundi wa ukuu wa miaka 42 na ula uina lisensi ya kwithiwa na ibuti nukuetwa taunoa ye muka Philomena Njeri wa ukuu wa miaka 30 kwa kumwadha mutwe bala itina uneyuwa ye okwa kwiyatha nyumbani yo ya ukoma. By the name of Mr. Johanna Makundi, who is a firearm license holder. Shot himself and also shot his wife Philomena Njeri. We are doing our investigations. So we need to wait how things are going on. According to their neighbors, they are saying that there was some disagreement between him and his wife for almost 2 months down the line. So the things are still under investigations. Mukundi is 42 years old. He's a businessman. Madam Njeri is 30 years old. We have recovered the cartridges and also we have the firearm at our hand. And so the matter is still under investigations. We have our DCI team in the area and we are going to give more details after we finish our investigations. The Madam Njeri was shot three times at the head. Yeah, and the man also shot himself at the head. They were all lying in the one bedroom. So that is all I can tell the media. We get a call from the maid around 5:30, 6 p.m. When she tried to knock their room because it's locked inside, nobody was responding. So immediately we received the distress call. We came here, we opened the door, and we met the bodies are lying ground floor. Yes, having the gunshots. Sisi tumeshtuka sana kusikia hiyo kifo, imetustua sana. Juu ni watu walikuwa wamependana sana na mapenzi yenye hata mtu hata angeamini ati itafika hapa. Na Njeri ni msichana mzuri sana mwenye ako na roho mzuri kabisa. Kabisa hata tukikosana na Njeri, tunakosana leo siku 3 tunarudiana. Na hii sijui imefikia wapi. Wafanyikazi walisema ati kuanzia asubuhi wajaamka kukunywa chai, wajaamka kukula lunch, so wakakuwa suspicious. Mostly this is caused by depressions, maybe some stress within the family. So I'm urging, if you have a problem, you can just go and seek counseling, or you get more detail, or you go more advice from your neighbors or your friend can help you to advise more. Maybe according to the body,
it takes some 2 to 10 hours, maybe in the morning or last night. Because now the maid waited for the man and the wife to open the door. So when she stayed so long, about 10 hours, so she's ready to call the police. Maybe according to the observations, Minista wa Uemi na Utei wa Makuyu Peter Munyani wambise walanio wa kupindua kana kubundi kwa amwika alama minite kisomo kimanyisioni cha kubundisia maunduma Utei wa Makuyu kana deep sea fishing. Munyani waweta kana maumanyisio asu ni meu matethesia kukwata mawia. Angelina Mosena elipoti kwa withianu. Minista wa OMI Peter Munyani wavingwa eseso ya kuvundithia amwika ala manamini masomo mondi ni wakimanyisio kia bandari ni kana mavikie kuvundi wa Utei wa Makuyu ukangani kati amwika ani kuma kauntini sionthe ya Kisuani na ala mauvikia kutetheka ni mauvundi sio a nao wameenda wakamaliza kule Bandari College training. Sasa wanaenda kwa deep sea for practical skills na mambo ya safety na security huko, waelewe vizuri hiyo kazi ndio waweze kupata ajira kwa vyombo ambavyo viko hapa vinafanya fishing katika our waters. Tumezoea ile fishing ya hapa karibu, hiyo ndio wavuvi wa hapa wamezoea. Sasa tunataka kuwafunza waweze kujua kufanya kazi katika fishing liners and fishing vessels that are doing it in our deep waters. Oingi Munyani waweta kana tama kuendea na kuvundisia amwika angi kuma isioni sia Kisuani na ala waweta tama kwa kunengwa ivuso yambe ni kana mavikie kutetheka na mianye ya mawia tanzia imwe ya kuikithia kana mathina ma mawia kwi amwika ni mathela Kisuani. Hapo ndio kazi iko mingi na ndio ajira itapatikana mingi. Kwa sasa ni wageni kutoka nchi mbalimbali, wengi kutoka huko Sierra Leone na huko West Africa ambao wanafanya kazi katika hizi vessels ambazo ziko licensed hapa Kenya. Kwa hivyo hiyo ndio ngap tunataka kuziba, na tumeweka hii efforts kwa vijana kutoka county za Pwani specifically. Hawa wote wako hapa, unaona wanaenda training, ni watu kutoka county za Pwani ya Kenya. Oingi Munyani waweta kana waki wa Mulati wa Makuyu tauvikia kwa ambisia kwa ingi itina wa kuungamwa aiweta wathela tauvikia kwa ilia udhui wa ukangani va Kisuani. Construction ya fish landing sites munaona already inaendelea huko. Kulikuwa na changamoto na moja ambayo inamaliziwa sasa. In fact, I'm told the opening of the tenders, because there was already tendering done. The opening of tenders is today, so that we can now pick the person who will do the installation. Largely it's the installation of the machines, because the physical infrastructure has been going on. The building of the physical infrastructure has been going on. So it's the final process. Inakuja hapo sasa. Oingi Munyani waweta kana tavena thina wa kutia na kukwata Makuyu mengi va Kenya. Undu ula waweta tathina ula wikumbelete na kuvikia kumya Makuyu nzi sianda. No, the challenge we have in the country is actually to have enough fish produced locally to satisfy the market. So you can't ban imports that fill the gap that we have locally. You only ban it when you raise your capacity to produce enough locally. If you look at fish, we have a huge shortage locally. And that's why we've been building our own capacity, even for agriculture, for fish farming, for us to be able to provide the deficit. Now, in the meantime, until we deal with that, Kenyans will continue importing fish. Ngilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mosee. Kabinda ka amanyiwa ala maneke mutiani wa kilasi cha nyanya mwaka muthelu KCP maende kulika maskuluni ma secondary. MCA wa wadi ya Mutitoni Ngelani Johana Munyao ni wakuli ya serikali ikwatianie na ungamiwa masukulu tanzia imwe ya kutonyethia amanyiwa alama umite misini ilambinyi kiku ni maendelea na masomo na mayeba fisi ombola okabinda ni kau Munyao no umia witano kwa asiai maususie basari nikena kutethesia siana sio kukwata kisomo. Daniel Mwongela nukutuelesea. Yukilu kinene cha maniwala maneki mitiani ya kilasi cha 8 nikiende na kulika skulu ni sia sekondari wala kulika kwa siana sionde ila ineki mutiani kuende na uthingililo ungu wa mwamulo wa 100% transition.
MCA wa Mutungelani Ward Joana Munyao ni wakule serikali kukwatiania na ungami maskulu nikana kwetikilia siana ila siumete misieni ya ukwati munini kuendea na masomo maendelea na kuiva ndivizia skulu ombola. Ase imeno ito mwingi na ni kula ziambe serikali inene na ungami maskulu nikana withia siana mbe no siambe kwistikilwa ona ila iteani ise fees tuweze kwanza kulika skulu kaingi withia no ngitha mundu aina mbesa sionthe lakini baile etha kiwango okina kitikilika nundu mbe ibinda ne thuku ila ciana citwikie ithi nayo serikali mbesa ila elo nena ngane masukulu ihakikisha ni ciabika nikana withia nao ni twatwika maundu ala maile etha maende. Ingi ni wakulia si maendelea na kususia mavalua kana forms ya ambasari nikana kuwata utethio kuma serikalini na kwikithekana ciana cionthe ni cia kwata masomo ndumwe ya wanthi ya Kenya wendekithetie. Nitabitie andu makwa maofisi mapoke andu azu nengwa form uzuzie ti forward kwa sub county youth office alama kwete program izu mege maziro maku kompyutani nikanonengwa mwana ozu utethewe na mbesa nikana tuende na utetheanisia kuungamia nthino ya ito ya Kenya. Uyukati na wa county commissioner wa Masaku kwithi wana umetia ukani muvyu kwa sei alamende ya naokomea wea wo wa utoa siana skulu na kwema kutoa siana isu skulu ni ndailesekana musao kumuvyu nutoa ewa na si alamethi wa matroite siana skulu ni mekwithi wa maiki wa mbini. Na tumesisitisha kabisa kwa machiefs kwa ngao wote wale administrators ya national government ili wahakikishe ya kwamba kila mtoto ameenda shule. Na ningependa kushauri wazazi ya kwamba wakati huu lazima wahakikishe ya kwamba watoto wameingia shuleni na kusoma. Na tutachukulia hatua mzazi wote ambao atakuwa amewachilia mtoto wake bila kupeleka shule. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kauntini ya Masako. Thini wa Vilingi ndonyo kwi muthenyani wa umuthi mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge ni wabika sokoni wa changinywa na atumanisia mathoa masindu kibathukanio. Leu ndononi ya changino ila ye kauntini ya Makoni ni metho wa matema kuendesha mono kwa thowi vala mathoa mama kovisi na kalate metho wa mekathi ya mono sokoni u. Kwianana na Jackson Mutunga ulane mutandithi wa mboka ni wawetakana kini kumena na uoleku wa maleu ame undani ila mauma. Mathoa ni mambatie muno but sinula siambatie muno no ile ni cabbage na carrot ni kwithia kula tuma cia makops ni kutheu ni mathelete that is tima inge nondu kula kwi mo makops no kwi mo malu ni mo wasilinganisha olondo soko siende ni mo mainge muno kukela makops so chunicho challenge cha cabbage the same carrot nondu muthangola mo carrot ni mo cabbage no mo malu. Mananani makimangite sokoni ukumana na wingi wamo kiki wetakana takumana na kwitha mavandito mono na mayuma meundani kwa wingi. Mathoala mathe ya soko au mundu kama muthenya wa umuthi muno ni manana ondu ikombea ni last week kilo cha manana ni chuma shilingi 40 kwa mundu kiuma shilingi 30 namba ni kwithia you season ye bauzi especially season isu meta 5 kana mwe wa nana kwa kitu twi mama nana muno na alamanza na mama yoka mathithia na kwitha ni maingi ba muno. Twisisya mathoa mama leu ane kana ikovisi nene yambara kuma silingi 70 mpaka silingi 80 vala ile ni yambara kuma silingi 50 mpaka katikati wa silingi 60 na 70 ikunia ya malu yatawa kwa silingi 1,700 mbemba ikunia yatawa kwa silingi 2,700 tachuma kivitu ikunia ya mboso yaungamela kwa silingi 1,300 tachuma kivitu ikunia ya modhokoi yaungamela kwa silingi 2,500 tachuma kivitu kilo cha manga kitawa katikati wa silingi 300 na 400 naende kilo cha kalati chate kwa silingi 500. Mathoa ma kitungu na mananani mo mathe ya sokoni u valaneti ya kitungu ya thea kuma silingi 3,000 mpaka silingi 2,700 naende kileti cha manana cha thea kuma silingi 2,500 mpaka silingi 2,000.
Julius Kilonzi mutandithio wa makovisi na malu sokoni ukwa ivinda yasa ni watu walese vala ukwata mboka siake na kitumi cha matho wa mamboka ii kwikathia muno ivinda kuthiyela ingi ndile na cabbage na malu na kitumi kila tulata cia malu nini tulata cia cabbage tanaro kuna malu narok nundu ako ukitusiesa kwa ila nundu athina wa kivu na kuya tute thitha laisi lakini nundu wa transport ukitha no itewa bina ku makwasi na nduma ivanda wa ukambani Jemaima ulani mutandithio wa maliu anu sakwa kulate maliu aku ndukungi aiweta kana kini kumana na matho wa maliu ame undani ya ukambani kwitha meyulu muno makwasi na nduma tuma siangale kwa sia akukisi na mangato yunya na ku Tanzania kubitu muthango akukitu nondu ni kumu kwikiwu na mba makwasi na nduma sienda kundu kuthithu na kundu kwikiwu kingi ukithia no mpaka tusiende kukisi na ukithia tukwata na thoa wika baku naku lesi kuitesa wabino ithia siteka onoka wokata tukwata kia atandithia ala mala nasema leumo nzaka na ilaita wa open air market malasimika kuwa siandaloane kana kwisiania na suwa hivyo na mbua siandalona ilaita mboka haitina wa ivinda ikuvi nimeenda serikali ya kaunti ya Makueni kumaki ya muthi vala makakuni ya biasala sio mateo kiambua kana suwa kula tutandikani tubisa muno ni suwa tukauwa muno ni mbua na nye nindo na kukuya nono ni no twiba serikali court kethia bala ba located open air market no bakuna market shed nenevyo uketha kila mundu onthe emunene ibinda da mbua ibinda da suwa uketha baikwa ba mathango tukekala pando asio no nitungia serikali mubea oingi nimeenda kuminukilwa kwa mulatu wa malikitile kusovya sokoni o maiwetambua ya vikete minukilie amwemo nimeutambaika muno malikitie batu nageiwe nindo na kukulia contractor ula unengetwe uyosu uketha ni wakalata ngano twasisia twendete ku face evinda dambua katwelegele evinda dambua uketha no atwikie ngatas na akekya matangi nondo mawithilo koma malikiti yandu matandika agwo na mbua ikaua bibo matangi mategedwa na ngatas uenda makabukuswa bunikiwo kwenda nolondo matandika Vilingi ndunu kuma sokoni wa changinwa kibwezi umelono wa suwa kauntini ya Makueni ninye Kennedy Mulinge. Na thini wa mutongoi mathauni ni kana mwandiki munene wa timu wa Gor Mahia Sam Ochola kwi muthenyani wa umuthi ni wa kwata kimanza cha silingi milioni ile cia FKF Betway kuma kwa mwandiki munene wa FKF Barry Otieno ingi vena walanio wa kunenga timu wa AFC Leopards alama na inamba ile Bidco alama na inamba 3 na alama na inamba 4 ilovia kwisila account ni sio cia Equity or money from the Betway Cup. And I've just been issued with 2 million shillings, which I'm holding right now in front of me. I'd like to thank FKF, and at least our players today are going to be given their bonus. We had promised our players 1 million shillings from this money, which they're going to get today. We know that we have another 5 league games that are left, and this money will also go to preparing for the 5 games that are left. So I'd like to just say thank you very much. We hope that the little bad blood that has been there between us and your office, we can bury the hatchet and we move forward. In the Constitution it says, if you don't honor a match, you lose points. So I guess there's nothing much you can do. We are sorry about what happened, and we have to take the consequences as they come. We never got any response from Gor Mahia and FC in terms of providing prerequisite bank details. Yesterday we did another reminder to both clubs. Gor Mahia, at least by the time our finance department was trying to process the money, had gotten back. And so Gor Mahia today have received 2 million shillings, being the prize money for Betway. By the time, of course, as I mentioned, of processing of the money, AFC had not gotten back to us, so we'll just check. I'm informed we've just received an email from them giving us a bank account, but of course, as you know, due to what happened, the FC Leopard and Gor Mahia chairmen are suspended. So first is to ensure that who are the signatories of these accounts that we've been given by AFC,
If it contains the right people, then for sure we'll transfer money. If not, we'll request that they give us an account bill without the guys who've been suspended. We had requested for bank details, and Gor Mahia made an appeal that, or a request rather, that they be given this money in cash. We agreed with them that it would be a one-off, just to ensure that they facilitate their remaining matches and give the players the bonuses. Of course, there were some controversies also around the team not honoring matches, and so just to reduce that upfront, to ensure that the team are well facilitated for this one payoff, we agreed with both the club and the officials that we do cash payment. But going forward, we have formally informed Gor Mahia that they would need to provide the correct bank details or have a bank account so that we could remit future funds. Naende musesia ekangutungie muvea wimwanya nundu wa kutwa kusakua kwenda nyena kwa nthini wa Vilingi wa Mauvoo kumela twambise mwendo wa saa 1:30 na ingi twakwatiania mwendo wa saa 3:30 naende bauni po ngwikia ngithilo muthenyani wa umuthi na titongia muvea andiki maitu ma Mauvoo na langi ngalikwenge ya studio twatethia cia kwa ilia Vilingi wa Mauvoo ula wandethe cia kwanzia ya meko ni Sharon Dinda nyenito Faith Mackenzie wa Mutunga ni kwendea kiwio cha kwa ila tiwanesa.